kubor nakaslem jong unongsan hima. Kitrai jaka jong kinong song katain Sumer kiba shakta na kajing temu ban pentrekam ya ka surok Shlong Western Bypass Hariboy District mentaka sngi ka khatar tri unailar hapo ka shatri jong ka Joint Action Committee of Landowners of Shlong Western Bypass kilami shakmat ban penpau ka jing persya jor halor ka jing wan kam trai ka Meghalaya Energy Corporation Limited yaki jaka ki puta jong ki pait ba hagani ka sngi ki tra jaka ki badan ya palat prapong ngutam lingba ka JAC LSWB kila penpau bagani ka jingwan kam trai jong ka MEECL yaki jaka puta kadai ka bomsyong nongrim satya namar baki don yaki kot kisla ki babiang kata nadu ka snong Karaj badru ki bala ban register hakatanat revenue jong ka office deputy commissioner ka Ribhoy district uba don kupar Sumer chairman ke JAC LSWB haba krench kilat pathai khubor ulayatho baki traja ka ki badon kumba prapungut tam na kashnong Sumer kila shimnya karai ban yang persya ya ke jingwan kamtra jubor ketika tenat MEECL ya ki jaka puta ki badai hok jongki hadin baka sarkar jela katmu ban shna ya ke surok Shlong Western Bypass ban penduna ya ke dehengkali haganong ba Shlong ulo ongru bahalor gani ka benta nakalyang kitra jaka kile shim ya karai ban yang scam ban persya ya ketika jingle don bor jong katanat MEECL wat lada day ban keo shaka yeng bisharu ban yo ya ka hok jongki kawai ni kitra jaka ya ka balatip kerteng kum ka kong tinos karsawian kala penpau bakala syong la sa ketika jaka menta da ki post nem bat ka donru iki kot kisla ki babiang ban pensisha halor ka jinglong terai henry pose kendet marsen mi ka khubor baka sarkar jela kan pentrei ketika surok katai ka tenat MEECL kala shuan kam tra jubor ya ka jaka jong karu da ka penpau bakanam ailat satya ya ka jingwan kam tra jubor henry kaya kun yala ka hok hadu ka bakun ke JAC LSWB kala shim rai ru ban lej ai ke jing tho ka sarkar jela bakadai ban tuklar mardor pada ka sarkar kam shim khia nakalyang jongki kum kitra jaka kiru kin shim de kilat ki bating e banya khon yala ka hok te nga la song na du snam yu ku ar hi te ngam chim yo skau ka e jing thot ka jing dawa e bu a ngabiang la ki kot kisla la de registari ki ka bro de tang kata Cahabai dia bagi jeng wan kam juga MCB bat pis ngom no. Ngam sa re. Namar ba kadai ga Jakarta lah. Ngalak biang de ga jing thot jing tar baro. Masih ada sekarang. Orang ba senong dang long u ba po si imlet. Sekretari u ba bong. Te kadang biang gikot gisla gi biang lot. Kamdan jing huri hura. Te mentah ka ni ka bypass tengah Mablasa rukun thai janga jemjar ke sanongan lai lada kisim ya kan ka jaka ngau ulak rongam dan jo tingala sa rukun thai ki khurukun dan jo mentanga sa stang layot na kan nyongot na sa stang layot te sano kenyan ki ngalai wat jaka sana ke ngadawa I hok lai jong I bangade nga imsuk imsan ndon nong penhuri ura yang ni nadu usnam lupo ar nga songsok ndray ka jaka kalong ka basliw tam kani ndray nga sa rukun tay marwe huni nga chong ngamti ya ka hop le jong namar nga dapano o saru ngo ka jaka la kalong ka basliw ay kan long ladanga nga sniw kamut ka sniw ladanga ka ba kamut kan ba tip man kala bahasi siya menta baro pila sungo ki opisari nga ba ngalalong ngalalaban penbahay kani ka jaka nga karpan na kasarkan bahkan le ai halor kani man le tenge namarkan sukam kumna ta kaya isok ta kalanti jong ka kham don mo penthut mana manarok ya te beli kan cuan kam kan don ko hok kasurak aban suk ya kalai kawan ngaklai wan pediak ngaklai bangan a ki kalong saha ka sarkar bakan isne yangi ki bakin siu ya kataka hok abade wan siu Naliang kami dalam Joint Action Committee of Landowner Shlong Western Bypass Ribhoy District. Lalu ni jenglang na bunsin, ni jenglang mengikut mentar long ni shim sun ka resolution ka rai, ba namar ni hot
dusun nungkong kalau bangi pediang soba ya ke Shillong Western Bypass kani ke Jawan Western Bypass kena ke Jimentai ke Bakrau ke Jelak ke Joni hamtan ke distrik Joni bat UP manai ke Jim Denggali bajur ke kalau bangi nang pediang soba kani melang DC gawan hari melang government ga notify untuk arja kuwe ban sim jaka namata ke Shillong Western Bypass Yang ni dong song ni try jaka ni pediang soba kani bat ni kuat lu ni dalam soka ni kuat development ni bu development khamat ke ke mak susi kalau ba pelong ni bagi song yang bagi para try jaka ni dan kumba prapo tuli prapo mut ki try jaka kabang semua kan fan kami ke jingklim jong MSB maka ni ke jaka ka ha apa kondisi dengan situ ipi kalau baru pilan sini ngidon ke lan dokumen kita lagi berregister aku di office kita boleh star house im dah wasnya betul kita ngilong genuine nasa lagi post le mani nah hal ini lah bun dan kita nak syuan tiap mereka le bagi wan lengma illegal and lagi wan lengma the legal process betul tu mengitip baga gari jongi ke hapo si schedule ownership yang kerja julong try no siap jadi ngomong lama ni ke private land lama ni ke klan ke jaga kur ke jaga mo komiti lan jaga raj mo gilong ta jadi ini gilong ba akan ko nong rem maka MSL ke claim ya kali ke jaga lalu ni portfolio la sumeri kata fat lajin maka dei nang tin na po badan bala bu ka MSB mo la di market dia don get ni accept ni commission sa tiet jaga apa ka area ka ye kau ini kebangi lap ni bah MSB ngilai house nem ladap por bah kawayan ia ke full por bah kebangi idon ki keju igaja ke bah MSB ke claim kita jaga hati pula usah bah apa semua rumah again kalau stop payment ni ya iba hanseling lihat bah hanseling doa jaga yang manusia sume mereka bala hadir ni challenge in the court of law jadi si office kalau release ke komisi mungkin Tiga, jingklim juga MSB hari ownership juga ke Shillong Bay only with the map. Kamdon kono kota Selaban substantiate ban penjisha ya ownership juga. Ngiladon ke jing meeting mungkin MSB mencuah di bor badan. Ni ong to la fiklim ba kadi ka jaka jongpi nama gam SB kan hap thiet jaka na di pai ba. Lam ni simet la ni kur ni jong garaj. Singi pun ong la na pila sim ni jaka ini ya payment bosho bapila siu kabai jaka kami sebut siu ikut aja kan kum kita ikut selah hamdan dia jadi ngisu tu maka ni ka kam Western Bypass jadi isu ke bala keren last time hapo session hapo assembly bala race assembly maroni nama kan Shillong Dauki Bypass Shillong Dauki road kalau dili ba nama jinge rejing Denggali the Western Bypass kalong very important project the government ba nalaban east ya ke congestion traffic kila na ke sarkar ke acquire ya jaka and ship lana umsiu by compensation ya ke bajaka lagi building jongki ye jongki nakal yang di komiti la rai da ko sul bangin persya ya ke Western Bypass ni persya alo ladang ngimyo ya ke hok ke jumo nama bun ibala tidak jaka isim dengan lun, jaka yang tiga ni, lada umdon show, lada isim jaka banam tak surok, lada kimyo apa, ban tiada tak kau, saya kena ibun kinong rep, ibun giban jaka tang, mo, kau atli kinya, lada government kaya cek mat, mengapa ni kasur jadi kinong song ni try jaka, ngirup imbansi ban persya, mengi persya agak orang apa, kalau nombor kita clear. Mereka bagi persya suruh ni persya alo ke jingkam dengan MSB ya kan jaka kenusya ni. Oh, thok jangka kala ai, lada jin bakade jaka MSB balik ke ai electric connection. Lang yo lang sna yeng mengile ring line ni ha produce document. Kau jaka. Dia nak li ke MSB ke ai kilan. Ya electrification. Tinggal yo. Dia bentar contradict. Telah ada lagi maka kam. Dia ni ke jing start doktor kan. Ni kuat pada projek konurlong ni kuat masukkan snap dem ni juga dusung song trajaga mo bagi perkat dem barang hidup ni jaga ni si pimpin jaga
ngila long form ba ngin seminan ke delegation ban kendu government ban ya price ngin submit ke memorandum ke sarkar ban ban snow ligi jinge lada sarkar kamsil kala syai ban ngin persya ya Islam lada kanun nanti lalang ni hak pet ke dia ya persya adi ban ya kieu yang le yang sa ali ban ya le syahai ko du ngin le bangin dawai ko aku kata ka digarai ka ba ngila shim men